Ben vote ta inglong so ang si pilong chot po puka pheri hala keche tum ka pheri pen posi la aron ken pasilam long ledet lo la pen hala BJP tu manggela ke ahud pen non reng tik an ni inut bahini non reng tik an MAC hai bom nang gilak po mo alpo asup mar atum asumar atum ge hai hepin da melo virdet ta melo wala tum bang matha la si aron bang ke silam ing tum te det bom lo la BJP atum bang ke Gapa bobo tum pente or kiti tum ong mulang wala bang na jasebet itum rat tum bangke bor ina tang de pini amai long bang kon bakar mu chatong gi pinida ka bangke aparo sido itu mahin pen mai pi ke hang uni dara bangke la hello jasemet la district administration atum ahin pen bangke no namat so bangke teng kitu aki ong chingrum ri la pen angtan asom na tam long chingrum ri so bang pasifik tu la si pini bangke tum dak hemar do si tum kinang so tum si chehang sudak pini bangke ror cholo si ro ka chota me kado be ke danang le etnis tame lam dun pen bangke kado betara bangke ror cholo bangke do bom bangke la pen la inton te lo along ape adim na dam tame la bangke ror cholo bangke do kon bom non next ke not nang le tum labang sa mai ke bi bon je bajis pan la dak si do dak tu ko jisi ka belang ha sita la bangke la constituency committee tum ta hai po command ne ke rong pen hai po la kiru kar chu phana bangke ni tum isi aron sigat persona velo command ne jongjung ta hai mane hem chhang da pen an san chora pen ang puta hai command ne tumar je tong lok pen jode ni libang ne to ta me puho pak nar dang puta hai la si kiru kar chu bangke la ke jongjung ta hai rong si pen ta hai PS committee ta hai CC committee la ke do po la ke asi kadoi han ta komama kiru kar chu ji phana bangke tum bangke la tomar bangke la ke thop kin almost 80% nang sidong don lo la pen ka break inglong so tum ta la kuki rengma tum ta bang bom lo la son si tiwa tum ta bang bom lo khasi garo tum ta bang bom lo la pen no le tum NCL sa bang deal dam nang lang hala bang deal dam lo klong te inglong so tum ka chingwai nil tum iti be dam lo tami non aku chingwai dam tunang la sinil tum preparation ke every day lo yo mane ani bang sinil tum ke ka preparation lo athema election of han chonat kalja itu akimang mate APHLC akimang mangalahan lo ili tum akhai aron alam chini nei warsai ko PC constitution pe tum manang pima labang tum chodeng nun thek nai ji labang so ka chodeng nun thek lo pulatang ke ili tum hem break kelong da joi athema hada ko PC tum akhai panang panong pima halak ili tum chini da po lapen tum claim contact ko lahem lo yo asin ili tum mangke labang so awareness lo lapen ili tum ke campaigning lo every day lo tum ga ni bang tame la pusin na bom আজি আমি ৰাতিপুৱা এটা মুকলিভাৱে খবৰতে এখন ট্ৰাকত অৰুণাচলী সুৰা অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছে সেই খবৰটো পাই মই মোৰ লগত আমাৰ থানাৰ সংযোগ ষ্টাফ খাপৰাজান নাকা চিঙিত গৈ আমি নাকা ছেটআপ কৰিলোঁ প্ৰায় 8:30 বজাত এখন ট্ৰাক NL 07AE 0787 ট্ৰাকখন আমি প্ৰায় 370 কাৰ্টুন চেনী বস্তাৰ তলত ভৰাই আনাত আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ছাৰ এই সন্দৰ্ভত কাৰোবাক আটক কৰা হৈছে এজন আমি আটক কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে মুন্না কুমাৰ যাদৱ ছাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালিও অৰুণাচলী মদ ধৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত মানে কোনে আচলতে কাৰবাৰ কৰি আছে কিবা তথ্য আৰু লাভ কৰিছে নেকি এই সংক্ৰান্তে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ
তদন্তৰ অন্তত আপোনালোকক আমি সবিশেষভাৱে জনাম। বজাৰ মূল্য কিমান? প্ৰায় 10 লাখমান টকাই হ'ব।